Tuğanlar, assalamu alaikum. Hurmatlı bizning kanalning görüşçüleri, jalpı mal çarba görermandары, salamatsızlarбы? Bugün 15 fevral 2026 yıl Чүй облысы Кемин району, Кемин мал базары Чымгургун айылы. Urgaçlarбы? Mına 64.500. Aleyküm. Qanday жақсыбы? İşleriniz жақсы? Sonunlarda alıp tursa, he? Turelle mına. Urgaçı. O. 64 jarım. Jayloo aydaysızbı? Yo, baylayım bunu. Ha, baylaysiz, he? Ha, qayra semirgende satasız. Qayra semirgende. Mına jem çöp qımmat bolup atat. Hem öz üstü var hem. Ha, murun esepteysiz. Eseptegende bolbay kalat da. Berekesini bersin anda. Eң başkысы. Ova. Buyursa. Жақсы. Rahmat. Молодец, барын тартып отасың. Rahmat. Aha. Kızmattабыз. Mınaki alınganında. Mına uşul jerde bir tuğanın torpaqtары бар eкен mınaki. Paroda he bular? Qanday paroda oşonda? Limuzin var. Qana? Limuzin var eкен. 4 aylık kaza erkek. Erkek mi? Mına 4 aylık eкен. Mına. Qarаңыздар, limuzin. Qancha aylık bu? 4 aydan 5 ayga oldu. Ha, 4 aydan 5 ayga. Bağısıçı. Mına жақсы eкен, suraganda da. Bunu degen 110 ga berem. 110 mingge beret eкен. Mo buqa o? Moğul ökö buqalar. He. Bular degen 8-9 aylıklar. Momunu 120 ga, momunu 130 ga berem. 120-130. Mo urgaçlar. Urgaçı. Mal qılğanға. Olar. Mınaki. Kaza şüviz. He. Görünüp turat. Qancha aylık? Yaş. Bu 11 aylık. 11 aylık. Bağısıçı. Bunun bola turgan jeri 120. 120 deyip. Bola tutan jeri. Mo ekoçu. 8-9 aylıklar urgaçı. He, 8-9 aylık. 95'ten berem. 95'ten berem deyip. Qana nomer ayt. Ha, bu mobiler seniki mi? O 7 aylık. 7 aylık. Enesi Çekiye'den gelgen Çekiye'den şey. Enesi Çekiye'den gelgen eкен. 125. Ha. Bunu 150 ga berem. 150 mingge berem deyip. Boyu 1.25. Erkek. 3 urgaçı 4 erkek. 3 urgaçı, 4 erkek, 7 baş жалпы sаны. Dastavkalarını uyuşturup beret, buyursa. Negizi Keminde olur. Nomerdi aytıp koyayım. 703 0-703 34 69 10. Buna tuğanдар çalıp baylanışıp eğisiminen. Қаласаңыз buqa torpaq alасыз. Қаласаңыз momda buqalardan toğ ayday turgan. Қаласаңыз mal qıla turgan. Limuzin, Alatoğ, Şvits. Var eкен, he? Maqul, iyilik sodan bersin. Bir qoron mallar eкен, mınaki. Жақынырақтан көрсөтүп берейин, mınaki. Şul jigitke çalıp baylanışıp ala beresizler, alam degендер. Mına. O urgaçımız oğun kança? Layki basını aytıp koyasızbı? 45 dep suralып atat. Kança aylık bolup kalat? 3 ay deydi. 45. Urgaç, he? Soda boldu? Kançaga berbediniz ertemenen? 40'ga berbediniz. Azı gelse beresiz. Beret eкен bayken mınaki. Sodağınızı bersin, he? Assalamu alaikum. Qanday? Kança bul? 40. Urgaç erkek mi? Urgaçı 40 deydi mınaki. Bazar qanday bolup atat? Kımbat. Kımbatlı. 60 deyip o erkek eкен. Arada eкен de. Qanday жақсысыз? Mınaki 60 he bu la? Men öydüdün tartıp atam mında kılıp bayağı. Kança aylık bolup kaldı bu? 1,5 aylık. 1,5 aylık. Arada eкен. Şivits okşaydı, he? Şivits eкен. Kançaga çeyin soda oldu şul? 55. 55 çeyin soda oldu berildi. Maqul, rahmat. Mına bu jakta dagı buzolar var eкен. Kançadan eкен bayke? 55 deytini. Bu çoğuraklar kançadan eкен. Onda maydalar da var eкен. Bayke, kançadan bolup atat bağız? 70 ekli. 70 erkek mi? Erkek, 2 aylık bu. Limuzin mi ne? Oşo limuzin eкен. 2 aylık mı? Ha, men de tartıyor. Sakay bilesin ya. Tolik uşundaylar qaraydı. Na, uşundaylardı qaramaydı. Nomer aytıp koysanız bolat. 551 0551 67 67 75 Eylül. 75 50 mına. 2 aylık. He, moğuzçu bunun bası. Bunda oşul 72. 72'den eкен. Şeral. Şarelle mi? Şaraylı limuzin. Limuzin 2 mına. aylıkta. 2 aylık. Paroda. Hazza deyip mına. Don Kabar degen YouTube kanal. Ayke, assalamu alaikum. Muzolar kançadan? Qaragandayız. Bağlar kançadan kançaga çeyin bolup atat? 45'ten var. 38'den 45, 32 erkek urgaçı. Urgaçı mı? 3 urgaçı. 2 urgaçı. Mo çoğuçu. Çoğun şivits. Kança? 45'ten surap turasız. Soda boldu bayke? Bolup atat, he? Bunçaga berdi, realni suragandar jok bu. 42 beri o da 42? 30'dan beri. 30'dan beri. Rahmat, sodağınızı versin. Nerede da var ekenini. Qanday işler? Assalamu alaikum. O kança eкен o? Kişineki? 25. 25. Urgaçı mı? Urgaçı 25 bin eкен, he? Bul kança eкен kök? 30 da 30. Belgiysiz ko, he? Urgaçı mı? Erkek 30 deydi. Uşul kançaga berbediniz uşul? 25'ke beresiz. Ha, 25'ke beret eкен. Ha, bul ala çala.
40 ming deydi. 40 ming. Bu kulacının balası emas mı? Yok. Çoğun uyduk mu? Çoğun uyduk ekan mana. 23 ga berem deydi. Bu qancha ekan bayke? 35 lira. 35 ming. Mayda muzolar ko'p ekan aybay. Siznikini aytib qo'yamiz. 33 ga. Qancha kunlik aylik? Bir jumalık ekan, ha? Bularga süt berish kerak o'zuncha, enesin uyga emish kerakmi? Süt uyga emishsa da bo'ladi, süt bersa da bo'ladi ekan, ha? Ma'qul. Bu yoqda da bir muzoni ko'rib qoldim, ko'ringizlarchi. Qancha ekan ushul? 43 lira oldu. 43 erkekmi? Erkek. Qancha kunlik? Bir cuma. Bir jumalık 43 lira. Bu Qashqa qancha ekan? Necha? 35. 35 deydi. Maki mayda torpaqlardan, urg'achlardan tartib ko'rsataveraylik va chekini. Bu qancha ekan bas? 80 deydi erkek ekan. Erkek bu torpaq 80 deydi. Baykeda 4 bosh bor. Assalomu alaykum. Bayke бағаларын aytib qo'yingiz bizga. 68. Mana 68 jaylovga ayday turganlardan, he? 68 dan urg'achlar ekan, 4 bosh o'xshash ekan bunday. Onlayn satasizmi? Ha, bozordan sotadi ekan. 68 dan so'rab o'tadi. Cho'ngroqlardan da ko'rsatadi, cho'ngroqlardan. Qanchadan ekan? 95 dan. Mo'chi? Ekoting 95 dan. Mo'chi mo to'qol. 85. 85 deydi. Ya erkek be? Ha, 85 ekan bu erkek. Mana. Ko'ringizlar. O angiz uy qancha ekan bayka muzosi menen? 175. 170 deydi. Bayka 170 ming so'rab oldi. Muzosi urg'achimi? Urg'achi muzosi menen. Bu YouTube kanalı. O. Mo iki baş qancha ekan bayka bahası? Aldыңызбы? 68'den satam deydi. Erkekler o'xshaydi, erkekler ekan. 66 jarından berildi. Rahmat bayke. 66 jarından berildi. Beribdir. Mana uşul jerde kök. Assalomu alaykum. Buqa turadi. Qancha ekan bahası? 140. Yaşıçı. Bir yaş, 140 kök. Mana. Qanchaga cheyin savdo bo'ldi? 55. Aha. Onday buqalar bar ekan, to'q ayday turgan. Bayka qandaysiz? Бағалары qanchadan bo'lib o'tadi? 80. 80 mingdan so'ralib o'tadi. A, bozor savdo qildimi? Qanchadan berib жатасыз, bayka? 76'dan beri. 76'dan berildi. Savdangizni bersin. Mana da yaxshi ekan, Minaki. 86'dan berildi. Mo cho'ng buqa, assalomu alaykum. Siznikimi? Yok. Kimniki ekan? 150. Yaşıçı. Bir yarım yaş 150 ming deydi. Mana bir tug'an so'rab o'tadi. Bir yarım yaş 150 ming. Aha. Assalomu alaykum jigit. Qanchadan bular? Erkek urg'achi 70'ten de kılıp ver. 70'den qilib berasing. Erkekleri. Erkeklar 7 oyliklar deydi. Mana. Naq to'q ayday turganlar ekanda bular. Ana bozor qanchadan berdi ana? 68'den beri var. 68. 70'ten kılsan hadi ver sağ. 70'den qilsa ketasing alib al, he? Mana sotib olib ketem deydi 70'den qilsa. Onlaynchi onlayn. Doğru. Aytib qo'y nomeringni. 704 0704 499 499 422. 422. Çalıp görüngüzler mana. Bardığı buqa, he? Törde ötüm. Төртөө өтең бука мына. Эми тоого барып келгенде бага көтөрүлө баран. O конечно götür. Конечно, чоң оят да? 5'ten oldu. Чоң оят. O öz şumalı. Ооба, макул, ийгилик. Байке канча экен бул эркек торпак? 55'e verip koydu. 55 берип коесуз. Мына кашка, жүрөк кашка. Канчага бербедиңиз? 54'e verip. 54 миңге берилбептир, he? Соодаңызды берсин. Анакей, достор, туугандар көрсөтүп атабыз. Мыналар да көрүп атат. Кана? Канчадан экен байке? Баалады. Soda kılıp atat. Kançadan? 65'ten getdi. Ketdi. Buyursun alğanğa da, satqanğa da. 65'ten mına. Urg'achilar qanchadan ekan tuğan? 85. Cho'ng ekan, he? 1 yaşdan o'tgan qo'y. 85. Soda qanday bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? Qanchadan berbeding shularni? 73 mingden qılıp tur mana berilbeptir. Minaki. Onlayn satasыңбы? Жоқ. Sizniki qancha bayka? Ya. Çeken bakastıge. 75. 75 deydi.
Мынакей нарын ат жүктөлдү да достор, мына чара. Номер айтып койбойлубу? Же мал жүктөйсүзбү? Мал жүктөйсүзбү? Мына нарынга машиналар барбы дегендерге мына номерлер бар экен. Саан уйларды канчадан алып кетесиз? Sağın oylarda. 1000, 1,5. 1000 сомдон алып кетет экен мынакей. Кеминде нарынга 1000 бардык жака дейт. Чалыңыздар. Мына туугандар. Эми аралаш турат бул жердечи. Биз колдон келишинче көрсөтүп берип атабыз. Сиздер жакшы ой пикирлерди калтырыңыздар. Видеого лайк басканды унутпаңыздар. Доллар канчадан экен ургачылар? 70? 70'ten дейт. 62'den бербей жатасыз. Жаштары кандай? Yaşları 1,5 yaş. 1,5 жаш. 1 yaş. 1 жаш. Жакшы. Бул канчадан экен булар? Туган? 65. 65'ten экен, Жакшы. Кана эми артынан көрсөтүп коюн да, башын эле көрсөтө бербей. Көрөрмандарга мындай ыңгайсыз болсо дагы өтүп коюңуз. Биякты көрсөтүп коюн. Мына артынан. Артынан көрүңүздөр мынакей. Жанагы балар күнгө чагылышып атат. Ушундай достор. Бу эркек канча экен, эркек бука? Тарпак. 70.000. 70.000. Канчага бербедиңиз? 66.000ге берилди. Бал көп экен. Мына жакшы өңдүү торпоктор бар экен. Базар кызып атат туган. Канча экен байке качка? Мына 78. 78 экен. Могуларчы? 74'ten экен. Жакшы. Жана өтүп кетиңиз. Канча экен байке качка? Ургач 55. Жашычы? 6 ay. 6 ай. Парода кандай болуп калат? Barada обычный Uydu balası. Ма. Пародасын сура дей берет да тугандар. Эми пародасын суразам ушинтип айтат. Кана бир көрүңүздөрчү. Базардын көрүнүшү.